Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 8. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Penangkuhan Harun ras anak-anakna. Nina Tuhan man Musa. Baba Harun ras anak-anakna ku pintun kemah perjumpaan. Baba pe pakaian imam-imam, minak penangkuhan. Jenggi lembu muda man persembahan karena dosa. Dua kambing resada raga roti sila itamaragi. Kenca bage di lokrina perpulungan kuje. Ilakoken Musa bagi si perintahkan Tuhan. Maka kencang go pulung krina perpulungan ngerana Musa man kala Kai sinandangi kubahan enda me si enggo iperintahkan Tuhan. Maka ibabana Harun ras anak-anakna kulebe jenari isuruh naridi rikutkan aturan agama. Kencadung ridi maka ipake kena baju. Jubah ras selempang ku awak Harun. Ipake kena kape man bana pakaian imam. Jenari ibentingina alu gendit tenunan si mejile. Ipake kena kape man bana lapis tenten. Kenca bage itama kena urim ras tumim ije. Ibulangina takalna alu bulang imam. Arah lebe bulang dai itamana perhiasan emas. Cap si badia tanda penangkuhan. Sue rasi iperintahkan Tuhan. Maka ibuat Musa minak penangkuhan. Itama kena ku kemah perjumpaan ras ku krina silit ibas. Alu bage itangkuh kena krinana. Gelah khusus ipake guna Tuhan. Ibuat na siti minak dai. Maka ipir-pir kena pitu kali ku batar-batar ras perkakas-perkakasna. Bagepe ku baskom rikut ras alasna. Gelah ipake khusus man Tuhan. Itangkuh kena Harun alun curcurkan minak penangkuhan dai ku takalna. Kenca bage maka ibaba Musa ka anak-anak Harun ku lebe. Ipake kena man kala enda baju ras lempang ibas awakna. Janah ipake kena topi ku takalna sue rasi iperintahkan Tuhan. Kenca bage ibaba Musa jenggi lembu ngudan dai man persembahan karena dosa. Maka iamparkan Harun ras anak-anakna tanna ibabo takal lembu Jenari igelah Musa lembundai, ibuat nasiti darahna. Itamana ku tanduk batar-batar persembahan alu jari-jarina. Nandakan maka ipake man Tuhan. Lebihna iambur kena ku teruh batar-batar persembahan. Bagenda ma ibahanna ngedeskan batar-batar gelah khusus ipake guna Tuhan. Maka ibuat Musa krina tabuh-tabuh silit ibas beltek lembu Bagin Atena si mejilena. Piahna ras tabuh-tabuh silit ije. Maka itutungna krina ibabo batar-batar persembahan. Ibuatna bagin lembu si tading denga ikut peras kuling-kulingna. Dagingna, tuka-tukana, jenari itutungna idarat ingan arkema. Sue rasi iperintahkan Tuhan. Kenca bage ibaba Musa ka bajar biri-biri si jadi persembahan tutungan. Maka itamakan Harun ras anak-anakna tanna ibabo takal biri-biri Maka igelah Musa biri-biri Darahna icurcurkenna ku empatna dinding batar-batar persembahan. Ilapahina biri-birindai, iburihina isi beltekna ras nahe pudina alulau. Maka itutungna takalna, tabuh-tabuhna ras sidebanna ibabo batar-batar, sue rasi iperintahkan Tuhan. Persembahan tutungan enda persembahan pangan, janah bauna merim iagap Tuhan. Kenca bage ibaba Musa bajar biri-biri si pedua kendai. Gunana man penangkuhan imam-imam. Harun ras anak-anakna nama kentanna ibabo takal biri-birindai. Maka igelah Musa ibuat nasiti darahna. Itama kena kucuping Harun si kemuhan. Ku kambal-kambal tanna si kemuhan. Ras kambal-kambal nahena si kemuhan. Kenca bage maka ibabana ka anak-anak Harun kulebe. Itama kena siti darah dai kucuping nasi kemuhan. Ku kambal-kambal tanna si kemuhan. Bagepe ku kambal-kambal nahena si kemuhan. Darah si lebihna icurcurkan Musa ku empatna dinding batar-batar Ibuat naka tabuh-tabuhna. Tabuh-tabuh ikurna. Tabuh-tabuh si maluti isi beltekna. Bagin Atena si mejilena. Piahna ras tabuh-tabuh silit ije. Bagepe nahe pudina si kemuhan. Kenca bage ibuat naka sada roti ibas raga ingan roti sila itama ragindai nari gunana khusus man Tuhan. Bagepe sada roti si ibahan campur mina. Ras roti menipes-nipes. Jenari krina itama kena ibabo tabuh-tabuh ras nahe si kemuhan si arah pudi Iampar kena krina pangan kutan Harun ras anak-anakna. Maka ipersembahkan kala enda jadi sada pemerek khusus man Tuhan. Kenca bage maka ibuat Musa pangandai ibas Harun ras anak-anak nari. Maka itutungna ibabo batar-batar.
ibabo persembahan tutungan dai. Jadi sada persembahan penangkuhan, endama persembahan pangan. Janah bauna merim yakap Tuhan. Kenca bage ibat Musa tenten biri-birin dai, i persembahkena jadi sada pemeresi khusus man Tuhan. Eme si jadi bagin Musa ibas bajar biri-biri penangkuhan enari. Iban Musa krina sueras perintah Tuhan. Ibuat Musa siti minak penangkuhan ras darah siti idas batar-batar persembahan nari. Jenari ipir-pir kena ku Harun ras anak-anak ras ku pakaian kala enda. Alu bage iserap kena kala enda ras pakena guna dahin si khusus man Tuhan. Nina Musa man Harun ras man anak-anakna. Baba daging ku pintun kemah perjumpaan tasakan. Maka panlah ije ras roti silit ibas raga persembahan penangkuhan Sue ras iperintahkan Tuhan. Iba-iba roti ras daging tutung krina. Labanci itading kendu pintun kemah pituari dekahna. Seh maka lakon penangkuhan du godung. Tuhan merentah kenca kai si enggo ibahan ibaswari enda guna nasabkan dosa-dosandu. Arus maka tetap kam tading ipintun kemah perjumpaan suari ras berngi pituari dekahna. Ngelakokan kai si enggo iperintahkan Tuhan adilang mate kam. Enda me kai si enggo iperintahkan Tuhan man bangku. Maka Harun ras anak-anakna ngelakokan krina si enggo iperintahkan Tuhan kelang-kelangkan Musa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Pada firman-Mu, Musa mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam oleh perintah Tuhan ya Bapa. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ajarlah kami, tuntunlah kami di kehidupan kami ya Bapa, agar kami melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di hidup kami. Tuntun sertai kami terus ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.